Ne bagusa di deng na ba. Wa Steve. Oh, wana wo tlanga mfona. Tshama ni ba damani n'wana then wena cheri aka dzingidzingi boy. Damani loyi a nga khombela swa ni mfonela ka. Sure. I've been trying to call you the whole way through. No, relax, Antoine. Relax. Kaya gua min ta song alo kan wa min ta song em fo bo min fele kan kawan jan em fo kan dot auf fitu tamu auf fitu tamu min kan kawan so ne fo aswa min ta song de wa ema poza ko ne fo an sibare ti wa en fa na zembare de fo kan min fale rin do wa em fo min kan min no so ku ta problem mo ina kan wa Bosan jan, ima bosan ko. Ulo wa fa jabo so bola unjono bosman. Meet me around 12 to noon. Yeah. Deep. Chap. Kamu lu nanti. Kan kanu phone ya kudu ya sun karar su yin me no bo. Zeta Mamba ya kale. Emina ma. Aku mau kuin karlong agora nas patos kamla. Ano zona taring karlong kwa au kuin. Encender one. Mamba, andre na wa. Unbelief. Anu teki. Ay. Karin kwao. Lugna utini. Zeta. Zeta, se ukhululekeni. Mlanja mkhulu. Ndawu leyi hinkwayo leyi ya mina. Va faka ngela. Hi vona vanhu lava a va ku protect-a nkarhi hinkwawo laha a wu ri kona. Swilo leswi swi nga endleka hinkwako Zeta. A wu langutiwile mama, a wu ri safe. Zeta, ukhululekeni. Ni vuyile mina lowu Zeta ni kona. Jala vavasati mali swa fambisana mali vavasati na byala swa fambisana Kumnandi kamjo. Jobo. So. And I'd better soft wife. So
Wadamana baba lokufikile nika msulweni mara bafike ila wa Si manyora. Si Hola. Yeah, non fikir so. Yeah. So for delay machita. Yeah. Yeah, plan business. Yeah. Boys wana ifa. You may in charge. You may boss away. Ah no, this is a boy. I ring not ice boy. Hey baba, bulama charge boy one. Bara bulama charge boy one. Eh, one down one. Okay. Mara ne, ene lava boss ya we. Nuna vano. Okay, I pull it. Machita. Boss ametsa ke plan, Spanish machina last. Mabona. Yeah. So, wala Spanish no. She chalo, na Spanish stuff. 10 years visa. Gonna pop her. Come on. Yeah, last day, machine. Yeah, mabona no. Maringa. Vai take a Yeah, job. di. Vai take a job. Yeah. 10 years visa. Yeah. 10 years visa. Vai. 3 minutes. 3 meter. Yeah. 1 meter. 2. 1 meter. 1.5. 1.5. Yeah. Magic. Bosa ametsa ke plan. Yeah. Khomisa sweswo. Hlanga sana fukwela ka. Bafu, Bafo, ani nga kusiyani, mulanja lo muka mwanzia. ani ri na wena. Mina. Yeah. Ti-heist letiya i nga tiba hinkwato, Mi swi tiva njhani mina ku teka tayi. ani ri na wena. Ene hi mina a ni ku protect, a ni endla ku u kota ku kuma swilo leswi swi lavaka. Boy, tama lo, wale, nande. Ismonile. Wa hafa tama. Mara bona ka. Ona di den le wa lava ku ta ichuna no ane. Tama lo ila bat kara le ya sa serious. What is it? So, bangi kuma maybe one over 5 so. Ngata tira na bona. What is it? Yeah, ngata no to isona lo. Wa tsundzuka that time loko mu humesa swibamu, mu humesela vafana van'wana amadayizini so. Ya. Vafana lava va vuyi va ku plana vafu. Laha matayizini a ku ri na mfana loyi mina a ni humina like out ya mina so va. Ku yi ta nanguta. Laha i famba kona hinkwako vafu. Hello. Ya kwala khona nafika no. Alright, akuna flow. So, irilumpe. Yeah, Flow ne taba yeah. Oh, babu strawberry leaves so. Sama ka soka ng pera. Eba hlayisekile. Vafu, yi ku byerini n'anga liya ku ri ku i fikise ku yini le? Nga byela. N'anga liya yi famba ehansi ka mina. Ekse machina mfikile. Hola. Madi bola mala mawe. Machina mina nsa Bafu, wa tsundzuka that time loko mjita luya a kha a duvuletela majita lama ma tele plan.
Oh, look at drugs, ne? Yeah. So wena I ri va hetile vanhu lava. But I didn't realize at that time. Just Wow. because now chewing. Vafu hinkwako la yi famba kona u hlayisekile. Yeah. So lexi mina ni lavaka xona ni lava ku ni endlela deal. Really? Yeah. Zita Vafu. n'wana bava wa mavona majita lama I vafana va wena lama ku sukisela sweswi u va rhuma kun'wana na kun'wana laha I lavaka ku va rhuma kona. Majita Yes, boss. I boza ya n'wina leyi mi hlonipha ku fana na mina the way mi ni hloniphaka ha kona I mujita wa mina lowu. Majita Yes, boss. a ni la ku twana wun'we a ku inyajeni vafu la vafu Yes, Vafu. ku laveka bayana. Jala le back hard. The boy. Kuma mishilwa nga gawa wona tolo. Mishilwa nga gawa oso go itu ngelungo. Fange kuma ntona le yono nyanga tswara. Oh, don't let me get any phone. Ntona le utsama itaku yono ya ba we. Only Samaya. Zangu mazoto we cool. Sa buena pa baraza langa ku. Yeah. Zangu mazoto fu na pe no we bo. Really? No, ntona le nga ba indise ku. Tinga phone Bona ke. Ta yantona le ta bona ntona le itsama ire go tavern go ta I tanta mazoto ya isecha se. Bange kuma tamanwa ni spana na ya bange bavalo. Bayara. Ku laveka bayara vafu. Mana na bayara so. I'm taking me like this game. Vafu ku laveka bayara. So you go bayara we. Bayara ya mina vafu liya a ni tirha na yona yi Nigeria. Nigeria. Yeah. Okay, Vafu. Majita Yes, boss. na job sweswi ya n'wina. Mara tamalo anga interested ka tideno. Mara fange maka show ka convince dealing with na dama. What is this? Yeah, se fange wana pula yo. I get buy this. Bona relax, anga itarenga na yana dama. Yeah, what is it? So tabono ko ri kama shinja ya dama. Se fange plan na yo kama shinja no. Majita Yes, boss. Zita Vafu. fane ku tirhiwa lowu. Fane ku tirhiwa. Yeah. Nga ni byeli ku a wu humeni ka industry leyi. Okay. Okay, Vafu. Ukula raba batsari, ukula raba butsari, usungula kusiri. And then why ilaba yini wena lana? Le kaya. Ilaba yini wena wangibona kasi nifamba la famba. Kasi mina ni keri Famba, ngalo kuwenza ngansela wena. Oh, yona bena ngizolo. Famba. Ilaba yini lana? Ilaba yini lana?
Pola lenzani mhlophe lawana na ti-events leti Hey guys, se mi richinsa ku yini dayite? boy kam concentrate la la dana so kama mpela kuthembe bona kuthembe Bafo, yinisa ku yini dayite ka? bengeti xikolo bengeti mali vatswari va kusa xikolweni lavo malambana dana so kama mpela bona bafo Zita. senesikwini ehleketa kwa ku senyana ss Hayi wisani Zita. shakusona Wisani bafo. Wisani. Mi relaxa nyana bafo. Lam kombeta munhu loyi ni lavaka ku yena. lava ka vanhu va timali ka yo susuwo ana lewa bona kam dana so straight ba Bafo ka. phela mina ntwisisi nchumu loko kuma ku tirha dana swa vona abola ya ya abola hali xakombo vona na wena ku ri vanhu va straight ya obo tale ndlwane boy yabo sususo ifanele kuma pathama wo sibona ku ri dila vanhu va serious so ngilungi Ya. Eluwa munhu loyi ni lavaka ku mi ndzulela yena. Majita. Cheka nta. Eluwa munhu loyi mi fanelaka mi ya vuya na yena. Ye a nga ta eka bayana. so kumanyana lo tshuntsena ya ya Jopola ya vitele plan ku nga kuma swimalantsongo ende ku laveka zazo ya naibini bo naibini tale bo ta Yeah. Yes, boss. Yeah, boss, I am King Tanzania. You good father? Yeah, I know you email stuff, but me silent at telephone card me stuff. Okay, sta give ne. Yeah. Bo, wo ke mu cheka ta. Boom. Okay, sta give. Yeah, sure. Yeah, kani xitafule xiwa ta xi deliver nkarhi muni ta hi ku khale ni rinderini. Okay, no ne a ku na flop njhani sharp i ri wa fika no yeah. Boss, very well fitted. Esta giva hi rini ku yimerini phela bona u dilisa tibayara ta mina ta Khazana nan jwe sweswo mfethu phela an supply we one yi ku yi draga ya mina bona va ka yi ta yi teni sta give u grand ku spana na wena mara next time i hlonipha nkarhi swi tiva hi mina na wena ku mina ni hanya kwini endleka yini ka timhaka ta sweswiwa ka timhaka ta sweswi a chuza mina swa a ni langutanga swo tala lexi xi lavaka no lava vantwana kahlekahle ni nga va kuma kwihi na mina
Anderson Labuso Sony But when this like jigajigela la patwini kumbexani nga kuma wo tlhela na yena u kufumetanyana nkumba wa fanele ka hi bayizisa yabo fanele yi sungula ku flopa masiku lawa cirile yena ya n'wi bayizisa ya se emzala bona ba damala bafana ya damalo look like again damala nonkumeni kama ende walaveka ukufumetanyana nkumba dizanjani phela kuphela kusukela nesidlini 2014 awukwinweni mina 2014 andijika sithi mina felo nesidlina nalesidlini semhaka kwanthukwini damala majita mabaya mari kuma ka kumeka Sahara kuma Sahara masayiti lokwini Sahara masayiti mala ka dzingidzingi dzingidzingi ya so se vele ayivaya munambi kahle fanele yi chela wani mulanda leswi komitiini ya vavhana tikhesinyana tin'wana ta sistere loko ya ni fafadele hi nsimbi because of awuthinyana yin'wana ya hi kona mara sesipili vatwanana ta va kuma nkarhi wun'wana na wun'wana vo vhela vafana va laveka hi vona vutomi epelingi hanya vurungu byo tleleriwa xa swinandzini swi va ku ri na munhu nga sinyana xikarhi ximutani yi nga ku humelela xin'we ntsena xi danyana xichoko ya laveka aikumenzani mali wa konya manyela lawa nga ta lahleka bula masiku kama hi hlamula pesa ya ri kula se tarata kambe tele kwini ya pesa Sahara landzelela nyiko ya wena ngapumbi valoyi ya wena noyi wa wena bona Spanish xin'wana banxa yihi ku laveka 10 USD ya so ekhaya ri ku laveka so hi lava hi pfuna hi tidenga wa vona lela kulesa mhaka masisi a hi pfune ku ta ku mintsengo ya kona ya kokisa bo layana yi ta va hi ri 5 and damalo ya edzele timhaka to 1.5 million so kuma chokochoko nso wa fethu nga ku nge xikoti me la 50 no yi nge lungi 50 ri 5 so hinkwenu hi kuma swo ringana ku a ku na luwanga le henhla a ku na luwanga henhla ya but mihleketo ya hina ni a yi fani hinkwayo mihleketo a yi fani mara hinkwenu ta va hi kha hi chuma spano vanhu a xi fani xipano lexi hi nga ta xiva mina ni ti-pay 50 loko mi tsandzeka swilo ta mi ta ni ka 25 no nge lungi na 25 wa mi nga lungi 20 take it or leave it ta ku a ya ha chiki ka 25 mi ta tlhambuya ka mina mara hi bule timhaka ta 20 and a nge pfuki hi cincini ku ta lwa na majito loko n'wana a kuma 50 wena kuma 25 kona ta yi denga ku ta na n'wina hi bohisa ku yendla muxamuxekisanyana tirha hi nkarhi damalo ni ku laveni swa yena fast ya na n'wina u fanekele mi ni ba hi nkarhi wa kahle ngopfu mi ni khoma moyeni ku mina ni denga line ya bo hi ka yi balance ya wena a hi nga ri na yona khoma namba laha ni nga kona ni khomangi xipulupulu lexi matisisi wa ka khoma ne ya 079168849 va vulavula kahle vulavula kahle vula ku ekisa swona pedi 079168849 tsaliwe khoma chuzi Joshua sekena wastil ta ringi Joshua unga chuzi Joshua maji Joshua tama vavulavula mintsengo ya kahle mara va penge va hi ri chula ku laveka tiphesenti ta le henhla ya va nge lungi phela lavo n'wavananga nga wa ri ta va ba nhloko ya kanjhani phela vaswitive nkarhi wa hina va teka xinguvu vana ma ni hleketa ku ta ku nghenanyana laha kaya ni ya hlamba wa swi twisisi swi vula ta ku mina u heta thayimana hi minkarhi loko ni ku tlhava moyeni a ku
puchu Mena kranza wena sweetie pie. Oh darling, love you my chocolate. Creamora ayifiki wena darling. Ungiti puchu Oh darling, wena pupu pushi pupu rani. Darling one, we darling one. Okay, your name's in my head. Our belly Sandra Sami. Now our belly, I'm a kama ako. Where's Sandra Sami? Okay, your name's in my head. Our belly Sandra Sami. Now our belly, I'm a kama ako. Where's Sandra Sami? Oh, Leah. Phela ayidakwazi afulayo Oh, like you said. Iwe ekhaya vala dama nongonyana ukuya basifana. Yeah. Fanele ngibone. Yeah. Mpona bolabula Xitsonga mani Matsonga yena Ku lavekeni ka tikara leti ti le henhla leti ya vo BM vo G63 Jolofa leti ta Mpengele Jolofa la le ka Khufuku masiti andakta ta hloleriwa mina mani twisisa muti mina ni ya kaya no ngati mi ndzi tshela bo akunida ka sipane lexiyana konjwe sipane lexiya ku laveka ti translate ya tijolofa letiwa lava leswi ma swi vona leswi Odo kuma leti mi nga nyiki vavasati va n'wina Bona ka xipano xa xitandza ku kuma zaka ti kota ku kuma tayile ku na zaka mali ya mampela hayi vulavula leswi swo huwa zaka mina lava ka n'wina lava dide ya a ni ngo didenge hi kuma hi mali na ni ri dide mara kumeka hi mali didenge akunida ka sipane lexi akunida ka sipane lexi alright ke ku vona talk mamuna Jolofa dathini no can say plan ya muti mi nge hi ngova ngovi no ngekubhayizisi alright phela la le ka Khufuku Mjita. Awe Chose. Mfana lo hina hi tirhaka na yena nande o bayiziseka. Ya. Bayiziseka plan nande yana tiva ku swilo leswiwani. Tola lo tiva yana info ya yona yi nga hi nyikaku ku ri sweswi swi laveka ku hi dama lo tirhelaka hi nga swi kuma xinjhani. A swi kuma njhani se tona lava riva. Antona leyi nga ku yi va na media yona. Ti humesini. Ya ta bayiziseka ya bayiziseka ntona liya. Bona Chose loko ndzi planto hi nkhola ke ku tsandzeka. Ya ngizama. Ya ngizama. Kumbe a nga hi byela xivangelo xo a nga ri kona loko a n'wi lava swa serious a hi swa serious Ngizama. mani hi toko i ringi mani na hi nghenisa ka voicemail Abe
Exactly, Machimbo. Umesema vipi? Sema kitu umesema chopole data. Spanish on mara. Shigela garmu. Kula kanyana. Kuna mundu aitra kuna hello delay. What delay. Cosa posa lesha mwe. La, no aitra kuna ativo atla busy le soir. Oh, le soir to kukushuta. Le soir, ya ativo tu location atunda dawo to ngasukuma plus le soir. Malo moka mkhanu mzamanyana kwala se karelo fonelana. Ngibona ni show takuloko ngimela yana 2 seconds. Mina najikala makuleni nikuma drop. Etaba khazwa la. Ungizama private se umita enga. Nzama. Ya, mona menjikala makuleni. Shosho, akusheshisiyo. Asti. Ya shko. Estiri já shko. Não é delay isso. Wi-Fi isso. Mara, wo suane kuna dubai accept kendi aí, né? Só tá está agora chegando, só na chave certa como ngapu chefo. Ngapu chefo, ngabana ngakora. Ngapu. Ngapasa mara. Yeah, straight. Plan the plan puxa. First straight. Ekateka mini wawe. Wana wa kumerena ne. So imela yana ko abuya ala ya kamite ya ko. Ya jika shopping. Ya jika shopping. Imela yana Afrika tamu. Then ndarama kama ndaramba. Eso. Sexta. Bafuna fikindo Spanish agone. Mero tá na teve que para nós, não deixou com Spanish agora, mano. Spanish ko. Vá. Relax. Vou lá. Imelem jita ma. Imelem jita ma tang wo na la Afrika. Hola mjita. Hola. Chega vejo vai na mutlewa. Problema mbuto na escola. Só eu fui, mano. Eu acho que ia dar um tema, sabe? Ele vai gostar, ele deixou ele não fez o ele, né? Mas não tá o tema, vai fazer o que usamos já na linha. Usamos já na linha. Ele não, relax. Ali dá na Spanish deixou. Magatong tao. Relax. Bom, dekho. Bona, ani dana ka Spanish deixou. Magatong tao ngam tao na tigeti. Ya, ni da Spanish deixou. Oh, não fez isso aí na final. Manhã. Eu fiz uma cadilha, tona nino. Relax. Ka Spanish wa ni dana ba food. Magatong wena to malo ta bona after Spanish. Ai trisana info no. Plus, eu combelo na majito. Ya, eu tao la relax. Sabe, tu essa nem música de Princeton. Maga ya risotero. Não, maluco, Fecho só só tá fomba na sta, quando ngetwana na shu. Relax. Unei tata mano. Quando dega, se me levanta irmão. Spanish o ifai ai rangeni na kuta kutume sa yini lawa. Ya, né? Chega chicken pele shot. Ingiselang la lawa atheshi na ngwe kweseka la. Lani ile garage la ne. Kahle bana mo bate planta ne. Kahle ngempani pele lana misalo lokwabla. Ngitsama ngedindlela. La ila ya ko la ikhona ta kuma asusa straight ko. Ukuzefona mina. Shosho jokule hlanganeni kombe akhisanyane fika. Awulekule ne. Ya shosho etanoma bona daka seleta wo nje bata ipa. No problem. La kulanda te pia wa. Bafu elected fana no bona ai imele ndama lo Africa ke. Nkombe translate yo yisablind bana. Mo vale da elector. Lewa ya Elon Musk, lewa ya Paul, ya Kataf lenga le mokumu. So fanga maka show gore mo vale de kuyana to ana we base seke ba fola ba. Ba fumi na nkombe ukhoma liyo. Akho kumani khoma ena ingeni la kuyana ti trans. Bona so se saru fambe. Abo famba itala. Jeep. What is this?
Atakhomele swo dakwa. Ah, hi fanele basa Menta ka menta xikapapa. Walanga hele Yeah, that lady mutu go back. That's my. I don't want a piece. No. I don't want to know anything. Kombile tata itreto etele. Mina nkhanga hi mani nkeni ntsena hi wena La yini wena? movha le kwa hinkwato Biya? biya hi break nyane Wena melwana ku ita mali leyi za ku yi popela na byala vutomi bya wena hinkwabyo yimanyana hi basipane la na mfolo wa nga fiki n'wi zami futhi ndza mhaka to wa n'wi zama loko hi ta hi bayitisa na a choose va gungula phela vafana lava va wena le kufikeni kumelela yini nkarhi mali le kufike efika kwini translate ona ne ekwala gedeni movha ta straight ngene a ti khandziyi maphorisa kumbe mathicara la gedeni ri la gedeni no okay a ndzi timhaka to wa fika a wu fanekele na meni fane n'wi cheka lava ndhawu leyi swi la hi a vona ndhawu leyi mavoko tele mavona ndhawu leyi vane ku busy blind na ku vona ku ri emapatu man'wana ma serious blind na swi na vanhu va tumbelele la evafoni leswi lavi yime kun'wavo lowu timhaka to yima kwini ta ti vona lexi xi focusaka xona ku hi lava kasuwa n'wi vulavula titirasi ntsena na tibiya kasuwa mina we nge holovi tibiya hi ta tikuma loko wena i be movha leyi wo fana na wena ya straight point okay hele timovha leswi va fanele ku ya na swona vona vona se hi fanele vona mavona tideng lewa twana yerini mhaka leyi twana focusane twana mavo sweswiwani i timovha ta straight letiwa se swi la hi kuma munhu loyi a nga ta hi tiyisa madlelesi n'wana a nga chela a nga nghena hansi ka misava madlelesi se a ni lavi timistake madlelesi se mi amini na relax sweswo swo hi swo tekhala ta vulavula yani sweswiwani timhaka to hi tiyisiwa swiswa ku ya hayi chuwanga se ni a ni tivi ku ri tiva mani wo tshembeka nga wo tshembekanyana mi swi swo rhaliwa hi tsimbirini a ni vavi swo chansa mina swo tirha hi swifula no loko munhu a ri na mukhuhlwana va vanhu va straight kona mthuki ti pfuxa munhu a fini ya leswi endla swa mabele boye kule ngopfu nandi loko no vhana n'wina laha ti tshamaka kule blind ni tshama emasayiti wa vhele vhele nga pushi mina I'm just joking. I tshama masayiti me loko nselo loko u n'wi lava kahle ingaku i tshama sayiti leyi wa rela va rele kwini hala xikuwi hala a xikuwi masayiti me loko xikulu masayiti mali vona sweswo swi na nkoka ni ndzhaka yo hi ta n'wi hafa yi kona yaleyo a hi chune xipano xin'wanyana va hi zama i ta fika a mi boha hi ku mina already se i ncinyini no a hi na problem na sweswi mara hi la ku ya ta tsinderini phela ma swi vona swilo leswo ende leya u faneke boha mina yona va fethu ni ta kumela nyana switsongo ni ta kuma papapa a sukeleni sweswo a ku hlanganeni tinhloko mi ri vhanga muni relax damani security leswo swo lahla ka Zita bafo la ku humanyana ni ya mi kombeta ndhawini nyana yin'wana hi nwa ku kona le masiku vele va fethu na swi vona no ta ku swilo swa swibakhayi mara mavona ne nge mina ni fane pina laha kaya a hlambelana kahle kahle hi seven ku va ku lunghisile xitako lexi xi ndla yini mi swa ni borha swi swin'wana ta vonani xitako lexiwani nani vona munhu loko a rhandza ngopfu mali ane wa focus u ku tibayizisini sweswiwa mara hi vona nga rhandza ngopfu mali ku la byala damangu mali byala byi xaviwini
Sabe o mal, mara mora o que ringa da mara business so bla bla. What vai se lo ka bona ti transa ne ta penga la ta ma. Ta penga. Pela história já a gente spana kahle plan já come ti transa. Anche una mo spai se un po' gigo giù lo guarda lo io. Asi ai si china ta mo la kume kumanyana xin'wenyana ezita i khale mina ni right hayi mi right zita no oh un della ne so hello Emma ya ikhaza ya non lava information hinkwayo ya loko u nga lavi ku tirha na mina na swi tiva ku kokwana wa wena vi le kwihi va ta va ka risk blind u ta va veka ka risk atwesese ya xap good man. ai isso não asa tudo só é então A fala vai ter que fazer uma roupa ali para é outra música uma banda. lá é busy cloud mission das três para fora Mas ainda vou fazer mala ali tem já é bom né eu quero fazer tá agora já lista só tá mal relax relax e nas três não fui é pouca saga do manda por ir andar de translate mas tá um jaga aí não yeah eu kupula wa na ko ndile ngani tá relax no everything is sorted yeah everything is sorted yeah hinkwaswo swi right zita mi ri right zita mina ni right hayi i fane hi huma zita a hi hume Hello, boss, I am. Joshua Godfather. Yeah, sister wa Buffalo no ilukti. Yeah. Yeah, mondla kumimphumela yena lo. No problem, boss. I'm organizing. Joshua. Sure. Yeah, bafana ba mina. Bafana ba Tanzania. Yeah, boss, injalo mari kuma ku chaka Buffalo si shilukti. Yeah. Fane attacker them fast. Yeah. Atona. Yeah. yeah Yeah, bafana ba mina. Swi fane kanyambili u endla leswi swi vona. Hey, Shashan, man. Watch out, she lost the car. Mimi wena mfana because indlela okuzabuya kwamina sawabuye idelivery stuff leshi okay great wena dintshango dintshango bona besides mufe umana nto ikona ikona kwi wena kubyela xitori mfo wa vona tolo ni a ni ri na yete mani akushela mashi a ni ri ka hela ka second ra yela i tirhisa xitafu ni fane ni ga xitafu xa 3.5 Bo, mina so stuff swa wena anla swona la sister ra mi again vaya. Ya Antoine, la khuni na wena kisanyana 7 takutshela timhaka leti a ta ku xela na jopo leyi hlanganeni fast leta ni kuma kwala ka xa wena Antoine bula no yin'we msini
Okay, mfike na yena. Yena boss. Yena sister wa Buffalo loyi. Ngoshina la ku nga na lowun'wana. Shishani. Mokusheshe mo. Jayam. Takuchina. Kule ntwana ihlanganile. Phesete letani ngakutshela tota ta choco 5 on season. Ate vele ta engeba. But twana ntelo kuni kuna huma there. Tesa nini ukutshela ukuthi akuna ku splashing. Then fika ngihlangana na Tuesday ya mina ba start liya. Mikuma istatini la khona ine busy phela. Anifika nginata baya choose nifike ngingana nivutisa kahle sister ya mina ikuma utazisungula ku provide. Injo ya timaka toti na fight neshaba ri Tarzan. Ngibutse ngoku Tarzan wa hanya na. Na mina ukuchuwa Tarzan wa hanya. Loku tibutse na sweswo kahle wa swita ku sweswi cina. Loku mina na wena yafambe laba sister ra hina. Laba ahadile na bona. Na bona loko uba kuma ingakuma utako ungasaka unwa switisi. Wata ta kumisa kwena. Fani kuma ungata. Yani. Kuna unwe la nga wo wona xifata xin'wana xa mina swisisa lexi ni xi tivaka xi ngopfu swisisa ya xi nga nyikela ti-chance hinkwato leti ni ti lavaka but wena ni ni ta ku khoma mihleketweni a swiza na hi mihleketa ni nga kala ni kha ni ku phushela tin'wana but 12 jumpers a ku khomi kholo tani fanke ya kun'wana ya zula base khiti n'wana ya kwasa njaya phela fanele kuma sister ra vona nga wari nge mina ni ngiyayina ni vona ma-oledi la mzima ya ona mini 2 minutes kanyana kada ndi paya matihlo ni ta va ni lunghisa no ta renge ja ama wale hapo msho so angalo vai kufafa mo so andre busy wa dating ni wa Eh, achos angolo tu mesa kasi na. no karo tu mesa mina wo ni tu ni ya ma wo dating ni wa ya ni busy na kuchia siku chapter ni yale mo So ya kama kama information kama ya kama atira ko ya pa ko dating eh, achos ere manda man vet. Gila para anda. Ada digital mau pernah dating dia. Ini dating mo. Atas pane achos. Atas pane. Information ada mani lawan. Ya, igual information ada. Igual tu nambara, address. Igual. Lo ina bana igual sila sekolah. Ya. Ah, naijam. ni mfano ndio mwana mfano lo wami Buffalo enjayam twana mfano shaben benzama ngena nyana le bank account mfana ncheka nyana cost kume kuye mfana tight security ada mfana la loko ngena la mfana batakuhlasela kahle la nanti silaba luka machinga mfana luka machinga serious mfana because la nanti nisibonini ami I danger for kuba ngena la because mfana na kujala mabona ku tight ku tight blind mfana se bona problem yawe yale kuwena nkano mokhanisa Margula makhupanya. Saka sita swo. Mabuya. Akuna mali shwala. Bona andlena timhaka to afuki. Foyina achos. Yena foyina. Dadi ngingaze yiphuntela manje. Ekime. Ya la kutira tite. 071 192 1793. Jojo mjid. Ya. Aga na karo shoda ni. Ilangula business na wewe. Ya kombela kanyana ndere. Kuna expansion wa lava mprashin la andawele itraposi lava pusha na wena tite. Tusiza itrakwala mara ni shoguri lesina ta kudala sona la auna choice. Ku nafiwa ku mwana wena prima
hanyisa na tiva i geleza va no i tshama xitarata xe le kwini a swi tive hikuva so a wu na choice of u nga veki family ya wena ka risk ya loko ku tlangiseni kahle ka loko ku tlangiseni baba vona ta hlangana aka wena mndu xo nduka ngulamba Ubona kata kundla kae faneke ngitatla ni ximufasi lawa aku nduka chuno na leswo swiwani community yela kwa angisisi van'wana va nga twisisi na dala loko fika khawa aja na juice ta twisisa aja na juice kwa munhu la nga ta lava ku faka vana va yena nkingeni se ai kha Zita indlela yini nkarhi hinkwawo loko hlayisa vatswari va mina na vona va lovini i bayizisa hi makhwapani lexi vavasati emakhwapeni yimanyani hi vafo leyi mo ni dilana na yena Zita ku sukusela ni kha ni ku hleketelela tihansi hinkwato leti a wu ti ba ni kha ni ku nakekerile Zita Zita, relax man, lokurisa wena Zita kusukisela loko vatswari va yena va lovini no ku hlayisa u ta bayizisa hi makhwapeni lexiwa vona ntotana tingati Bonza, ich finish. Hi vafo loyi hi vafo loyi wena umdubulayi Posa. Protect warasa. Protect man. off mina ngetireyot 50-50 leti ya banana sister ramina na 2 days arbuyankaya bafethu wena emkajayini wena nte umaka mina wena kanhlamula nchumta kupeta yin'we na nte ya laso sweswo ku itlakisa mavoko loko ni vulavula na wena bafethu mari kanjhani system wa mina etahafa within 30 minutes va nge phuza xipano
valava swa endleka vana va va nga lavi sesiterowe va ta va n'wi khomile mfuku wena i ta kota ku fika se wena hi ku i sister wa mina i lava ku ta ku va n'wi shekelela va xavisa swe le ndini ne no flop u ta vhani rhwale na yi fela va swin'we njhayana King Tazani i ku humelela yini munhu wa mina kwalano wena lentini swi vula ku sister ya mina yi taka loko u fanele swi endla laha mataku muxa tshama eka xitakwa wena bro ofethi va ka njhani kahle kahle mani exi to ka mi ya hisa ende na olida hi swi tivi Jayam namhlanje Jayam vandaag ja ende wena mfethi i nga ku vulavula namuntlha fire namuntlha loko ni ti 10 o'clock okay bye vero wena Hello King Tazani tumbule swa sifana leti mhaka to fika nampundzu kwala swo sola mi tilungisela mi ndla swa fast phela ya Vaslava nghena loko tolovele brand loko ta zama vona loko tolovele brand namuntlha kunene i chela wani namuntlha hi vaya namuntlha mfuku na vana namuntlha kunene hi landza vana hi vaya namuntlha moroi namuntlha vou ver a minha vai. Vou mais morar do lado do mundo da paz. Não vai passar chuva e fama chuva. A moto vai andar. Esse motor. Show. Mas tem que combine, né? No show que tá trabalhando sempre. Não é right. Se só tá lá tá. Bullying gel, ai vai. Dentro do modo de chalawan. Vai na bola. Eu vou amba é cantela. Como ela andou anda sabe de pegar. One.
la chaka ncini leswi mi swi nga ha vula n'wina va nyopesi takani mina khazanaaneke mandla n'wina topante gani leti mixele yi jwayela sana ita timbuzi leti ti ta fika nampundla wena Buffalo khale tirha swin'we mina na wena se u vula yini u ta karingani yin'wana u lava yini lo la sister ya mina sister wa wena va fana Buffalo ne u ta n'wi kuma loko i nkayi teka pipi lava ku swi celela swilo leswi hinkwaswo lava ku swi celela swilo leswi hinkwaswo mi nga baya roro njhani va ri nga yi kuma ma lava munhu wa wena wa ri njhani mi nga baya ra wa ro njhani hlanganisana no i ta yi kuma loko hi kume sister hlanganisani bayara no ta yi kuma loko ni boss sister loyi na fucked up lexitinyane mara relaxa i ta yi kumela bayara nyamalala nyana mi sala mi vusala ka mina We are talking about the guy who gonna be dead. And Baba Dama, go back and chat. you're gonna be There dead were fucking the guy living like that. He taking shit. We find way. Anina Kosha, Anina Deva, Anina Jolofa. You gonna be dead. mara relaxa Shop we, but shop we,